khona la hayi ngiclean shame ngiyazazi nami uthe kwenzakalani uzolimala la okay la ekhaya kwakade kunomsebenzi yeah yabo njengoba kunomsebenzi ka boyfriend kasisi wami lo ngimshoyo ukuthi uthanda izinto ngoba futhi okay sisi wami na boyfriend wakhe kune party yabo yenziwa late so usisi wami uyafuna ukuya ka boyfriend yakhe kanti nasekhaya khona into ekhona uqondene nje asitshela uma akuhanjwe ekhaya mengabe uchithwe uhlatshwe isilwane yabo akuhanjwe sifanele sihambe ngakusasa and lento esihambelayo into engena sense siya kwamanye amagigi nakini kunegigi hayibo ukufebe lokho hayibo sisameyathanda phela ufuna uzigculisa indoda nje ekade sizogwevela ngisho umama womuzi ubefuna lo baba lo osemjwayezile izimali lezi ukuthi abe right abheme shuthi no baba mhlawumbe inkulu irole abayidlalayo ekubhidlizeni uma sebebona ingane ukuthi vele isigaxele iseyidakamizwe mhlawumbe kodwa iseyinhle sayiyona inkulu kakhulu abayibulalayo vele ngobani usengithi useyazi ukuthi awusengimthola ngeimali encane ngekasho imali eshisiwe ungakho nje mhlawumbe uthi awunawo 50 rand ngeke angawuthathi ngitsa 50 rand mkhulu uzoxhuma nje enze yonke imikhuba afuna ukuyenza ubaba abantu ngo 50 rand nawe ingane yazi ukuthi ubaba wabalo umkhuba nje uyazi ukuthi uyayibonga no ingane zakhe ingangami untanga bami ingane zakhe ngikhula nazo ubaba nangimina kodwa nje ungabi nala abo nje leli drugs ngathi kuqeda ngisho ihloni liqeda ngisho imizwa yehloni ungabisabana ngisho imizwa yensekayo ukuthi ayibukambe ngisho emuva ushiye usithole ingane ngizabe ukusho nje igama ukuthi ushiye ubhoshile ushiye nje unyile nje ingane bazi kahle ukuthi ayibo ikhaphe nangengane ube usukhohlwa ngisho yini ungasazi lutho ngenxa mina ngiyangibonga mangabe kusakwazi ukukhumbula ekhaya usho ukuthi hayi ngikancane ngiyekhaya we depende khona yekini la ufika khona ukuthi mhlawumbe ufika akekho good mood usiswa nje usisi wami nje angeke ngekho good mood mhlawumbe uthi ngithi ngiyafika ngizo destroyer shots mebona mina hayi ukuthi ngizontshontsha mhlawumbe kanjani ngoba vele nawe uyakumention indaba yontshontsha noma ngingakwenzi lokho kodwa uyasho ukuthi ngiyakwenza yabo ngizothini ngizovala ama-angles ngoba ufuna ukuba nomuntu wakhe la afuna ukuba naye ngiyasakwazi nje ukuperforma kulo muntu wakhe ukuthi amtshele ukuthi hayi kwami-ke lana hayi lokhu kukuthi ngoba uwumuntu okanjalo othanda izinto kodwa angaphumeleli kuzona uthi weke wakugwaza kwakwenze njani because phela wathi uma usixoxela leli langa wawukade engathi udle ujolini kakhulu kwangadlekanga kakhulu kwangalalekanga impela ngamanje shuthi kwafuna ngathi ngifika la wathi ubuthongo buyaqala kodwa nakhona lapho kwasiza ngoba sengiqwashisa nabazali ukuthi izingane zabo laba bangahlali nazo kakhulu ikulula ukuthi ayibone ukuthi sinoshintsho sikhona into eyidlayo ekade engayenzi siyenze angadlali ingane imkhohlisa umama ukuthi ma ngiyazela ngikhathele akukho ukukhathala onjalo uvitani usukulala nje uhleli ngabe ungazange uzobonakala ukuthi ade wenzani sukade ufaka ama-drugs egazini no mangikhumbula zathi wayixoxa le ngathi nani bangene iclass ngangimxoxanga ngangisachaza ukuthi nje ukhona usisi wami nje ngiyangazi inkinga yakhe mina nami naye ukuthi ngempela yini ngoba ngazi noma ngathi washiyela umuntu orongi ibele wafika nakhona ngishiyelwa nguyena sashiyela umfana yabo kodwa yena hayi uyinkinga kulezi ngane zama zonke nje uyena yedwa impethu hayi uyimpethu
ngazi ukuthi nje umama mhlawumbe wamzala kubaba wangaphandle kanti singenza bobo yedwa sonke uyena yedwa nje waphuma eceleni kodwa ngase ngelinye ilanga ngiyimuzwa ethi seyivele uma ungumzali umnyumisa izandla kanje uyibuka imino yakho khona nje lo uthandayo hayi kusine wonke ngoba uyithanda futhi uyitreata kahle nje ugcoba kahle ne-cutex yakho yonke kodwa kukhona lo uthanda kakhulu njengalo ufake iringi nje noma ucica kanje yami mina ngithanda ucica ngakho ngohlobisa nangiyayo yeah naseyinganeni kuba njalo khona futhi lezo phuma nje yodwa nje ezobona umuntu wami lo ngasuvuvukela ukwazi ushaya ukwazi wenziwe lutho ngasuvuvukela ngathi uyikhubazekele wona wodwa ney'ngane ngokunjalo zikanje khona nje phuma yodwa nje eceleni njengaye usisi wami angimazi unjani Nkosi yami uyathanda ukuzenza into e-right uyathanda impilo e-right uyafisa yena futhi ukuba right nami ngeke ngisho ukuthi ngiyamfisela ukuthi abe right yabo nje ukushada uyafisa ukushada kodwa manje iminyaka isihambeni nanokuthi nami mhlawumbe ngiyacabanga usemaphupheni akhe akaze aphupha ukuthi uyozikushaya isikhathi esingake sayisekhaya kubo ufuna ukushaya isikhathi esingaka mhlawumbe sesemzini wakhe ayiphathele umuzi wakhe abe nemoto yakhe ehlele ney'ngane zakhe abe nje umama womuzi wakhe kodwa manje uNkulunkulu akakwazanga ukumupha lokho manje usekwenza ukuthi izinto zabantu kube ezakhe yabo njengami nje nina uyazi ukuthi izinto nje ezobucwebecwebe mina nganginakho-ke nje ukuyithola kuma-boyfriend yabo umacici umaringi uma-necklace ngoba ishaya ama-house breaking ey'ndlini zabelungu okay so ngiyithole kanjalo usisi wami ngelinye ilanga uyathanda-ke nje kuba nje ile nto nje ngathi iyibhoza isikhathi samabhoza hhayi cwebe uyabuthanda kodwa manje kulula ukuthi abuthole ngona abuboleke noma sezanyiwe uyabolekwa ukhona nalawo edayisa ku-Edgars ibizwa ngobhasketi ama-9 city amakhulu nje amacici egolide obhuti Mqwebe babebithi obhasketi-ke bona kudala hhayi ngitshela Professor uyithanda ukuqola umacici mhlawumbe lo esebenza Toyota uzothenga mhlawumbe kuthiwa kuyiseni yabo uma uthenge mhlawumbe ama-payout 2 kanjalo akuyiseli ngama-payout 2 akuyiseli mhlawumbe uzowathatha noma mase uyamupha ayenzela ukuthi angabe sembuka kambi ngoba vele ihlo lizoba limbi amnikeze usisi wami so kodwa kuyashoda ngeke phela amnikeze konke amnyamupha ulift masefuna no-drive hayi ngeke ikwazi ngicela ulift nje ngihlala la ungathi ungicontrola ukuthi hayi bo ushayela kanjena bukela mina wena imali seyacela ukubolekwayo mhlawumbe kuma-necklace umabhangela umaringi yabo nami ngelinye ilanga ngine-change yabo lasemqaleni ne-bracelet ngithi mina ngingoleka phela mntama lo i-chain yakho ethi mina ufunani ufuna i-chain noma ufuna i-bracelet athi hayi ngifuna i-chain yasemqaleni kubonakale nje sengilapha kashezi shezi sengihleli nje ngoba yobanje sengihleli lapha phezulu ehlalweni lapha phezulu emoli le yase-Rhine ethu isematsheni wesanda ukukwasha khona nakoshezi hayi sisi wami nginikeza hayi bo nami phela sengifuna uyisebenzisa yabo isemati ngicongibona mntama abantu apha isito yami bekade engalalanga futhi ekhaya efike ekuseni athi nje hayi uyona ndlela ongibingelela ngayo leyo ithi awu ususho kanjalo usuyisebenzisini ngithi ngicela ungiboleke into yami kulungile sawubona mati okay ngicela ungiboleke into yami hayi uma ncane ngisayigqokile ithi hayi angazi uqonda ukuthini ngichazela lokho ngathi indaba ngiyakutshela nje ngisayigqokile hayi bo nangu usisi wabantu bo hayi angibhongozelanga ngento yami ngathi awungeke ungenze njalo nami ngayo nami ngisakhula ngase ngihlezi ngibabona behlezi belwa bexabana ekhaya bexabana beshayana bodwa ngathi hayi nami la ngiyayijoyinana ngambi ngawo ngakhona ngadilika kuyena
ngathi ngicela into yami ungavedane nje wangiluma umuntu wakhipha ibhodlela ephaketheni khumbula kahle egqoke i-two piece red enopopayi lo two piece leyo wavedane nje wakhipha ibhodlela lisephaketheni umlomo lo wabhe hawu useliphathaze nini angimbonanga shothi ngalesikhathi ngale ngasekhishini ngoba sasihleli ngala ngasedaningi yabo ngakumendroid nje asekhaya kasi umgaqo omkhulu uzophumela kaSigebengu nje kwamuntshiya ngoSigebengu wehle ngugama umgaqo omkhulu umuzi 6 nje uqala lo mgaqo onyukayo wakaVananda ngawo umuntu wawo angisho ngebhodlela xho ngoba nami nganganakini hayibo mengithi hayibo ungikwazile hayi umfana yilo simlamayo ethi umpa ambulalanga kanje ngesibhaxa wathi nje ufaka umkhokho omubi ekhaya isikhali phamisa isikhali wathi kwayimina ngumfana ngaze ngisiphamisa isikhali wamshaya wazi wanaba ngikhumbula kahle lelo suku ngasho sintama kwenza lo ngathiwa ngishiye libele ingashiwe la ngoyena ngashiyelo uyena umphathi ngiyasihlumisa ithina esesengibuka kahle sisakahle ithina amantombazane esasibhede ukuthi ke ingane zayikhathi lezani ngoyikhathi umungabe ukhula njengoba sasikhula sina sihlolwa yabo izigcina izinto zesintu zezulu uthi umuntu ntombazane ekhaya wazala yabo kufanele ukhokhelwe uhlawulwe wenziwe yonke leyo nto futhi afuneka nje uzalela ekhaya akukho right nje intombazane izalela ekhaya kufanele ngabe nje usuzalela nje emshadweni mose ukhula ufunde uqede usebenze usungazala mase usuqedile ususebenza ngoba usuyazi ukwazi ukuthola ngisho indawo yakho yokuhlala nezingane zakho akuthi uyobangisa ingane zakweni kini vene nomhlambi wekazali usile weingane la hayi akukho right manje siswami nje since from lapho nje hayi akangithali ngisisanga kahle hle hawu azagcina sengingene kuma drugs ubhemi ngifuna khona ebhemeni ungakayi qala kwami siyacabanga sasisesukile kasisi sihlala kaBhini wadla ukuthi la ngihlala la sihlala khona kaBhini kuseduze nentombazane ethi uthule uMankomosi shothi mina ngizwana nomnyusi sithi uthobile kumna kwethu uthobile umna wenu kanjani ngoma boyfriend ethu wandawonye ayilamana ama boyfriend ethu so sinothobile sasiyithandela kwibhemeni inkantina siphuzeli ngangena stress nje ngihlalela nothobile hayi ngifuna ukuluka ngelinye ilanga ngathi mina awuthobile mfethu uba umuntu ozongiluka ikhanda athi ubalana athi awukhona uthule ngithulete angihambi ngithule angihambise ngithule ngithule ngifika ngithule hayi sawona njani phela hayi cela ungiluka athule awamphawa ngithule ngangifunda nemakhumbuza hawe hayi wasekhaya impela hayi wasipona ngijwayele ukubona ngithi mina ngithana nomagavu wala ngamsoma ntombi magavu hayi cha wena uzokulukela ngenze ngizokwenza ube muhle kakhulu weshaya ikhanda shemaye ngoba nje hayi wangisho ngene eTaxini yanconywa uyehla endleleni yanconywa manje inkinga hayi heavy smoker girl uma emncane ngomzimba ngithi awumange ngeke zizephuke nje izandla and uyambona yasheshisa eyenza lento ya hayibo izandla hayi ngithi uyacross hayi ngazi impela hayibo uyashayikana hayi ngimcela usisami ngithi nawe ngoba phela ngibona la ekhaya ngazi ukuthi nje kudayisa inkantini yabo hayi kanti abafana nje bawomakhelwane yabo lonto ababhemayo ngingakayazi angazi anyawonga hayibo ngithi naye angibanaki phela noma ngizenzela into zami ngizoluka futhi la bheke phansi nje ngidlalela ifoni yami ayilo beshukayo kwasabhenywa lento ethiwa yi-draw isitraw lesi sesiqonqothwa kanje ngiyasibona ngakabi khona lento esigoqwa ngoplastic ethiwa amaqozo nakhona futhi kwaya i-draw zathi kwehla ngoba sekuthiwa ama-markets ukugrindiwe nje sekufakwe iplastic njengazo nje i-draw hawu lezo zikhasaphini lezo zinto lezo kuthiwa inyawo baby zingenyawo
ngizenza mina bayasiqisela igama inyawube hayi ngisiswami ngisacela mandla ungenza mandla ikhanda lami ngoba nami into yokuhleka hayi isingakuwena cela nje unginsatheni nje ungathi usukhokhile yebo angifuni isicefe ukuthi mase sengihleli phansi umuntu eloyiqala phansi lezi zinto mase ngibona nalabafana laba ngazi bokushayelwa namasana uthi ayibuye amancane lesifuna ubheka ngathi yabo yonke yathi ayibandla ngisheshe ngiqede ngaye ngibuke hayi ngisayi nami kuvele kwangiphethe i-ready lami lenkantini ngibheme liphele hayi babhemeke naye mase yangiqala nganje sengina esangiluka isinomntama bethi ngishuyela enkantini yabo idayisaphi asayidayisa la ezansi manini 20 rand hawu 20 rand istaff ngavele insangu zazoqala u5 rand 10 rand ngathi naye mhlawumbe staff esisha ngoba kusaduma idebhe labo nje yini iskanki Durban skunk man nalo yethu cheese angicabanga cheese hey ivala amehlo le yanto bese ngiyabona uze nokhuluma Singitupeme ngicanga ukuthi cheese hayi njalo hayi ngisiyatshela cheese hayi cheese skunk cheese skunk sivala amehlo hayi lo ntombazane ingifakele ingishukele mingishukela ngaye uqala uselapho kwesefaka into zakhe oyithari hayi wayithari ngiyaxakeka professor angifika hayi akusimina ngilala kanje hayibo hayi ayibutho ngomnandi bokubhemo lo hayi akakusasa ngivuke hayi ngizothi ayishawa ikhanda ngibhema udgwayi hayi ngithayi enkantini qale ngathobile ngifenisha ikhanda yamnenzayo ngithi ngeke yanomehluko nje lensango ngenjani lena siyababa le staff azayibona ngo 1 day 2 days nje wayakathule nje ngokuthi uyoqedelela ikhanda usubuya nje ulimi lakho sele after test manje kule nkantina le indaba ngathi washo ngathi inkantina yamashumi nje usongijwayela ngabona nje mithi mina engangani nomthobile inyongo yini asena mhlawumbe inyongo hayibo ungadlali ngamona ngakhumbula ungabe njalo uspoke embiza ngospoke ngendlela naye yibo ithambo yeyilona ngawuthi spoke ngempela ngokubizwa ngospoke lokho yathi hayibo ejama ungabe njalo uspoke usekuqalile ufakelile wethobile umancane ufakeni asiphela uspoke bemiyongo kithini mungu asina ndithwini yawo hawu yazi wena ngathi ngisazobuza olili igama kade likubeliwelisha nyawo bengithi mhlawumbe beqisela mina wathi hayi yona ungake le wathi hayibo wathi ayikho nje into oyibonile ledeli ngithi mina ushukile impela idamu umfana ade ngimbuka ikathi ethe usisiyochama umfana washukile idamu ambona sethi kwa aphinda siqonqothe shese ngazi bese ngisibona ukuthi ngiyambuka engathi uyasilahla into yathi phinda lo emqonqoze qonqonqo athi yona ngithi ngisho leli damu kade lisha licisha kanje athi hawo bake lacisha kanjani nje idamu lensanga licishe nje licishela nje bangabe usibeka phansi uthele licishe nje usathi phafu iwunga athi hawo ma yazi ngasho amajoyini omzimba bekhathele ngiyavuka ngikhathele nje angikho active ngalendlela kodwa ngafika ngabhema insangu la kuwena angeze ukuthi nje inhliziyo ithi kodwa ngafika ngayakuyena ngathi angangithengelele insangu leyani wabuya futhi wathi khona ama rate wathi bese goqeleleke goqele toilet ayikaze nje libe khona irate ngathi hawu wathi wabanjani ngemva lokho mina hayibo ungayisho lento etshela mfethu hayi ngiqhubeka izinsuku angikhathele kanjena ngizamuli hayibo mengafika kuyena uthi le ngiba right hawu sengingene so dokotela wakho hawu sengingenile ungaqala ngempela msengiyabona ukuthi siyangishisa ngisho kuhlala ekhaya manje ngathi ndothule ngaluke nje la yazi ndothule ngaluke la yazi mayini yini lokhu kekekekela nje ngathi uyinkukhu efuna ubeka iqanda hawu wena wenza into engaphela wabona ukubamba hamba isikhathi sakushaya
hayi ngempela sengiyogibela ngiyogijima ngiyokwehla ngiye ko-13 ehlala ko-13 ngiyomthatha siyogibela siyahamba njalo yena ezale eThekwini agoduki ngoba vele kubo bebengasekho uyena yedwa umfana wakubo ehlala kaQueen yabo umphakathi wabona ukuthi ayibonanga ukuthi ule esefake ngisho ingqonqo koJabu sebengenile emawingeni madoda hayi uzolibulaliswa hayi umphakathi nje usebhobhisile ngoba engathi nje mengithi ngiyezwa ngaye lutho hayi thiwa baningi impela abantu abafayile ewongeni baningi ngalo mjondolo wakubo nje wavete wavula ichicken house nje ye-drug engathi kuyadayisa i-drugs kanti adayisa kuyabhema nje ngisho ukuthi nibhema ngokuthini ubhema umuntu uma ngabe efuna indawo yokubhema umuntu-ke uzoya khona afike ambhemisa yena bese ethola kanjalo mase ebhema kanjalo hayi lutho leyibo hayi suku lokuqala ngigibele naye ngisathi sobhemela edrobheni asahambe edrobheni hayi ngempela more road robhosini lokuqala Maskandi mina ngisafika isalapha Eastern Cape Rank le ndawo le sibiyeliwe manje yebo sayisalapha hayi sehle ngomoro kukhulu ukuthi masengeke abantu abangaka athi ngathathaze masabi umuntu mekubiza ungayena ngizina okay ngizokwenza lento oyishoyo mfethu asenze lento engitshela yona okay empela how ngingene ngiyaqalaza phela ngiyabuka abantu abaningi ngibazi nabantu nami abancane ngomzimba bathi bayagula bangcolile ngale sayikhathi kwesambembatha ngisho amatshali ingubo umuntu amboze athi kanje kisina kodwa nje hayi uyithi ngiyabonga hayibo akusikhona nje lana indawo ngabe kangeke ngibabuka abantu babaningi bela ezansi mangabe ngigibela itaxi sengigudonye ekhaya mangabe sizojoyina u-freeway uyemlokishini izoqeda nje la edrobheni singena u-freeway uyelokishini babelana nje wethu ibridge liyajika lithi izongena umkhathi kwemilasi kesi njengengibabona sebelana la e-Albert Park sanetende limhlophe elikhulu ngavusitube yebo kiso ilapha itendeni la nikitende okay kaye ngiye ngibezwe ngibele ethi sovala amawindi vala amawindi bese abantu la hey don't say never hey usuphakathi kubo manje yazi lento le prophet ngisho ngikhuluma ngedwa ngenhliziyo ngiphakathi kubona yazi ngibuye ngimemora ukuthi yazi ngisetaxini yaye ngababona labantu labo baniya kodwa manje wangasikhona la okay singiyabuya ingqondo ukuthi kwakuyise Albert Park isho lapho la wanginetendela emhlophe khona mangabe futhi babephithiza kakhulu lapha ku-robotini ngoba phela babhemela lezansi mangabe nje itaxi sizoqhamuka ngakhona la Eastern Cape Rank isinyo phuma kumakethe isinyo sizojoyina u-freeway oyelokishini beze abantu mangabe ibona ukuthi robot selizovalwa phela imigaqo wamaphara amaningi la yababona abantu wembathe ingubo liyashisa ilanga bambozi labanye banyama abanye bangcolini nami ngize ngithi kanje etaxini ngithi abagezi ngani laba hayibo umuntu ozobe nje kanti angazi siyohlala khona nami ayi ngasho ngiza don't say never yo izinto zenzeke manje kwenzeka mina manje sengila uNkulunkulu ngempela ngisho ukuthi uthatha osemnyango umfake imsamo susa semsamo umfake indlu uvaya umkhiphele eminyango susa kuphi emsamo le eminyango thatha lo semnyango umfake emsamo yebo izinto uNkulunkulu zithi kasho ukuthi manje awukaqili kodwa nje wena usene chance ukuthi ungayiyeka lempilo wathi mawumile lapha ubona yenzeka lento hayi ngangisetaxini ngiyakubona ukuthi angithi wena wawukubona kwenzeka usetaxini njengamanje ngoba kubuya wonke lomqondo ekhanda lakho umphakathi lapha yezwa ayibuka sorry uphulile yabo angithi ngayiqalela
ngibheme elokishini ngibhema ngikabhlungu ngokufihla yabo ngibhema isikhathi ngiphuthuma ekhaya yabo lonto noma ngangena ngigcina isikhathi 5 o'clock manje semagcekeni ngo7 nge6 sesiyangena endlini yabo noma ngisho usumdala lapha ekhaya umtshela nje uma uthi hayi ma mhlawumbe ungcina umqambe lamanga ukuthi hayi ma ngisaka mngani wami ukunephathi kanje uhambe ebusuku ngoba uyiwelela mlalize leqo mama ngabe ngafuni ekamereni lethu nje ibhekla kade ingakafakwa wokusanda kushintsha amawindi amawindi lawa kudala kufaka amawindi amasha ibhekla kade ingakafakwa wayevita neeqo nonjabule ibona ukuthi hayi phela ngicela ngigosuma ngade ngimcela ukuthi ngicela uye endaweni ukuthi akafuni mina izinto eziningi ngangiyihlanganisa nonjabule uwele hey nonjabule hawo wakho umqondo fast manje hayibo ngoba ngangizinami inkosi impela hayi ula ngaphansi ngoba sasine double bank esasama wena mina ngilala phezulu yena eyilala la ngaphansi kanti lokho ongafuni ulala phezulu nami ngoba ngingafuni ngithi hayibo uzele ngibhestaze lethi hayibo mina ngikwazi ukugibela ngiyasaba ezenza nje into ethambile nje igwala hayibo kanti umuntu usile la izinto zenza ngobuqili hawu unjabula hayi gcina sixoxe phela silale ngikwenzela noma naye ukuthi asizwe ekamereni uma wele esicheck inkukhu zami zisakhona hayi besakhona ngabo phela esimemeze ngisho ebusuku manje uyazi ke mina ngiphendule ngisho ebuthungeni ngifuna ukusiza ukuthi sikhona yini hayi ngoba esimemeze ngoba phela nangi kade liyofa ipressure ufuna ukuhamba kanti uma into ngathi uyizwe egazini hayi uzikhona ukushaya amanzi la hayi nami ngitsho siveselele nomuntu ungaphansi lempedeni wakhe mina ngiphezulu empedeni nami ugoqe iblanket wabo umwabo ublanket undlale kahle ingubo umbhedo ondlula kahle lo blanket lo musa baceli ubeke nje la eceleni ihlobisi masumisa kahle lo blanket wakhe lo baseceleni hey ispare blanket wayevita nashaya iduku asenze mase yasimise awusingikwenzele nje blanket ugoqe kahle nje lo hlala la eceleni empedeni wevita nonjabulo ibuka lento uma yangibambezela ngifika la ngifika khona awushuqula ublanket lo enze ngathi uyena lele uzoyimboza uzobona alale ayitshekisa yithi nje ubona umuntu angalelele awutshekisa uthi kanti mntama engathi uthi uyena manje lele mase yawumboza kahle mase veza le ndawo la abeke khona iduku yabo la shuqule khona iduku lakhe uyena-ke lo nonjabulo wenzela ukuthi umama sevuka singoba umayo lesimemeze lesimemeze sekuyi-silence silence abasaphenduli abasaxoxi wejabu wemanci nya suma washathi waphimba wani wavuma ngqongqoza kamereni vela key kulukutu ngene asiwe intombi yanivukeni hawu yini mama nje wenze njani sima nginamaphupho amabi kababishi avedane ahlalele impedeni amancinci phansi ngivuke mina ngisesitezi mama zivuselani ma asima hayi namaphupho amabi kababi hayi awuvuke wena hayibo hey nawo kumhlola lo yini manje le ngisinkosi manculele ntombi omancwe sebaba maqela manje sabakha oblankets bazenze omancwe hey hayi wesisi uphutha deweni ithi hayibo hayibo nyaka kusiyena indolele la asuma manginsilima mina wena nina hawu nje khosi imbenge ngomine namhlanje silindene yabuya awindawo when awindawo uzomlinda awemawe Jesu mancini ngisho sawungoda ngiyayenza nje into nje endlini ngiyaklina nje ngiyakhwishiza yenza yonke into hawu wema weJesu wathi uma uzongena la iphume khona havedani asuma wenza iwakekho lo umuntu lo ehlanya uma sime uphume ngewindi ke uzongena iphuma khona athi wena awindawo uzozabuya
Ngempela bro. Kwathi sithi siyasa sekusile. Hayibo, 07 nomuntu akabuyi. Hayibo mabuya isikhathi. Hey, noma umuntu uyabalala ama-IMs. Sekuze phuma ilanga ntombi. Umancaba boy. Hayi sebeganile inkosi impela. Ngiyoke ngizwe. Hayi futhi umana nje wayevitana asitshele ngaye. Sithi mina nje ngivitananga nje manje ngangimhlupha ngeqa imigaqo ngibona ngipendile ngangithi nje mengibuye esikoleni beyincwadi ngingakashintshi ngisho uniform thola ukuthi ngisenza lokho okuncanyana ngisenza lokho okuncane ngiyothi ngwasha ngibe ngenza ukuthi ngithi ngwasha ngibe ngenza ukuthi yo athi nje mina ngashada mntanami akutshele ngaye ngathi uyakubasela engase uzusho ukuthi phela mama umuntu akazenzeli ungathi wena ngoba nakho wawulake isikhathi sakho wahamba kahle waweza kusheshela kahle nje wathola usithole nje washesha ukugoqa wawenza umfazi wakho mama usibona indangitheke kanjani ngeke kube njengokusho kwakho ungasidala ngomlomo kodwa mangabe ngaphumelelanga izinhlaka zabantu ayifani njengakho naba ngco wagcina seyutholile umendo ngoba kade ayofuna kusami ayikade ufuna umntama umendo ngikaze ngasho ngizwe ukuthi mangco ishadile asho sawu ngambongela wena wawungekho nanto abazange baze bangitshele ngisho ngitshela kodwa le ungayeni madoda hayi bayakwazi ngiyakwazi nje ukuthi ngibafonele ngibafonele bayakhuluma ngitholane nabo bawoda bazange angithi umanxiwele lakho kwakumele nje benilobole nobabili wayesho njalo uNdlovu ngasho sayibonga ngishado umfundisi phela ungeke uye wena khona kumele makuthengela umakoti nawe uthengelwe wesho njalo ukuthi wayithengile izinto zami ayithi lokhu kuyilo sisu lo yeqile ngani ukuthi mina nomshado wabo umshado onjani yeke kodwa ngangizwa ke bese ngizwa ngabantu hayi wena wawumuhle ngoba waba oyingubo emhlophe athi mina kongasona nje wasegcekeni lo wasekamereni uthi ngitshele nje ukuthi hayi ayithi befike indandatho la ekamereni ngivela ngiyamazi ugcine kahle kahle usaxoxa ngendaba yokuthi wawumile phakathi emasikani ukhumbula zonke izinto obukade uyibukela kude kodwa manje usuyibukela eduze mina ngibuza ukuthi ngoba ngaleso sikhathi wawusawena wawunethuba lokuthi uthi ngiyagcina namuhla manje ukhala ukuthi wawubhema ngokufihla ekhaya ucasha phela ngithi njengoba ngisho na professor ukuthi kona kwakusakhona kodwa lento angithi uyazi ukuthi iyekeka ngumuthi ukuthi uyimetadone maye songangakabi nalo ulwazi lema-metadone yayibona yonto le into nje nami sengiyithole nje ngoba i-drugs nje impela nje selingenile egazini ngoba usugogodile yebo ukube nje ngayi i-metadone ngayazi nje ngisapha phakathi niwunga ngingakagijimi nje izifike kozipho lobhozo ngisangayinqanda uyangena kuyakhushizela uthulu umile wena la hayi uyangena usisi wami ngihamba naye uthuleni uyothenga phela hayi phela ngithi njengoba phela sibona ngalesi siqhamuko usabuzwa balona yabo wena ube ngibuka nami amazimzimu mhlawumbe babakudabukela kodwa uthi ikhona osayifaka kulento hey kwempela futhi professor ngokwabanye bengibuka buka nje ebusweni ngoba ubuso umuntu uyakhuluma ngathi wayesho umuntu ngikuyazi siswami ngiyafisa ukukutshela kodwa ngamhlawumbe ngiyaphapha yabo ngibone nje umuntu ekubingelele ukuthi njani hawu kodwa yabo omunye mhlawumbe ngasho ukuthi mhlawumbe uyachazeka mina hayi kanti umuntu akudabukela uyasho dama ukubuyazi ngaba ngisaqali ngabe ngusasho manje lapho kanti umuntu aqala ngento heavy namakhethi ay strong kakhulu ay strong amakhethi ngoba yingakho ibuyile nalento ethi capsule amakhethi afana njenge-capsule nabo hayibo ngisho ukuthi don't say never say never hayibo azi ngiyayikhumbula lento lengiphuma ngiyala etown singile kushini ngizwa umama ethi fana amawindi sababa
ngoba kuwela usinawana. Hey bo, kusiyami kathi nami sengiphakathi la ngazi mangabe shothi abantu bagangi ngale ndlela le xa ukwenza ukuthi nje wakubonayo nje yajebula kubonayo nje yajebula ingakho nje abantu besiteksini valana amawindi. Hayibo ngeke ngilana namhlanje. Hayi thule awusheshe mfethu awume mfethu. Awenzi siyabhema nje. Hayi okay. Hayi nami sengiyabhema hawu sengiyabhema sengiyaxoxa ke sengazi nabantu abaningi hawu ngibuye ngibone nabanye bangasekhaya njengoSimthande shoshoba hayibo sibanibani hayibo sibanibani hawu nawulana hayibo ufike nobani ke la isifike ndo athi yazi nami ndona mfethu eyidona mfethu lethu ujabulana mfethu Axayo kahle no azamusa uthi angikahle mfethu wena queen wethu ungagcwali wena mfethu ngithi mfethu sinafe JP kodwa mntama mfethu akusenani kodwa mfethu siswama mfuqa mama siyona indawo le yawo nje bese ungaphinde uze lapho seswami si okay hawu kanti uzongibalekela umuntu senasikhwama umbeni ubhaka wamphela hawu unento zami nemali yami phakathi wabuya ebusuku nakhona lapha ebuya wekade vele isho seyiplanile lento usuzongibalekela nje nesikhwama yabo ungatholi chance futhi bangangisizi nabantu ongenze ngikhala ngicela abantu bangiphela ngisababoni ngisho nalabade ngibabone emini bangasekhaya ngisengibonile emazimzim nje abantu engingabazi ke manje yasengiyakhala ke phela yini hayi intombazane ngihamba naye uthule kanje ngangiqala ukuze uthi uMankomozi khona la uMankomozi kuthiwa igama bezwa ngalo nje wokhuluma ubaba uthi uBamakhanda umdalana uBamakhanda we 20 demnyama la baba nkosiyami wangisiza shame yena nje wangithatha bentombi yakho nomusa babelala khona lapha eAlbert Park eMastepisini kungalale ngisho la ngingakwazi ukuthi ngizolala kanjani bethi sobangidlalele phansi bacala hayi uyawazi ke ulala phansi Ntombi hayi uzokulaleke namhlanje hayi ukho ekhaya namhlanje wazi ukuthi usemnyango kodwa kwakwalala mathatha emnyango hayibo kibuye angizange ngize ngibuthe qothu ubuthongo kwazi kwasengibhenga ngomabili wena noma sebuya nje uthi le nje inhliziyo yami yababuhlungu ngasamfuni ngisho umkhulumisa we manje kwadla ukuthi engigoqa polisi luke ngibhemisa ngigqisha nje ngiphinisa neye sengiphethe ikhanda ngisafuna ungangoba ngaze ngabuyisa so hayi nenyongo izophuma bo kanti abantu ushompetha abakhona uma ngithi angisafuni hayi uzolala kanjani ngithi nayibo kanti uzofanele ngilale kanjani ngizolala athi hayi ngeke phela ngeke ngizongibulala yini hayibo ngabona nje sekusile ngathi hayibo sekusile kanti abantu manje wade belala nje manje bese kulate ngalezi ndlela le hayibo hayi kambe jwayeleke ngahlala ke ngalelo langa sengivuka ekseni ngisihambe ke imaskani nithi iqala la emva kwama toilet hayi ngama toilet ngimi angakazi umuntu nje phela nami abantu bagcwele lapha ezansi bojantshi bayabhema ngimene la emva kwama toilet ngilindele njalo uthule usayothenga ezansi siphemela phezulu ngiyasaba ukuhlala nabo bebaningi yabo hayi ngisawacabanga nje ukuthi Nkosi yami ngathiwa qhamuka amaphoyisa ngingabaleka ngisho ngakuphi la yazi professor angiligunyanga kangempela abe eqhamuka amaphoyisa amakevithi athi nje nsema toilet awubhobaba ecapha uyezwa bayamemezana ngitshela ukuthi nje umemezwana wakhona mina angisazi kwaSwahili angazi ukuduma unopotiyane nje ikhanda lami
oya bamsakaze hayibo ngibukele mina ngimene ngophela ngazi ngiphethe icala yabo kanti phansi yabo phansi kunema plastic naba mabhema ngawo yonke phansi kukhona ibag i-standard bag i-empty lenkantini lamabhegi lamangaka lawo insango lilapha nje duze wami iphoyisa litshenje ukuthi mina kade ngibhema la asile baba hey sibona amehla amashaye namhlanje yazi abantu abasha bayabonakala nje la yabo sesikhuluma imfanele uthoba wabanjwa le ntombazane ithunonku eyabanjwa abakhona nje la ababhema khona nje sebeyinesikhathi eside nabo bihleli khona nami ngaba bafica khona lapha yami ngangiqala nqanje ukubabona how wabanjwa umfana ngazi wabanjwa nani khona into abanjwa nayo umfana kodwa intombazane ibanjwe nayo ukuthi-ke vele-ke nayo imbhemi yala indala wayesesize uphoyisa lo uthuba umgijimi lithi haya ufunana ngibuza ngathi uyangazi nje ubaba abantu uyawufunana la ngithi hayi ngizobheka usisi wami unamanga siyabhema vele balifika kanje baqamba amanga bathi bazobheka obaba kubo ayikho le nto namanga hayi asambe ugcwalisele la hayi kanjalo nje hawu ufika uphike phambili futhi wena uyazi nje insangu le ufayileyo hayi uthi uNjesu ngizokuthi mina hawu ngiyaqala ngakuboshwa hayibo baba abantu hayibo qina umzimba sengifake emotweni athi hayibo ngena ntombazane hawu ithi hawu Nkosi yami uthi hawu ukuthi awu Nkosi yakho uyoyitshela phambili Nkosi yakho ukuthi inkosi sawe matches hayi intombazane yinthununku isikhokho isikawari ngisayibo washalula nje mfethu wena isikawari isani isikawari sikudlala kami awu baba wathi we ntombazane usixolele wena usixolele asumfana bazobethene bakushaye noma bethene bakufayile eceleni kaka kathi wasithula mhlawumbe sokubuya nje mawusishiya nje noma ekuphi sokubuya nawe hey kanti abantu bayangiduduza ngithuli ngecabanga Nkosi yami uma awe hayi ngoba ngempela futhi ngathi ngibuka hayi sengiyachajwa ngempela nje ayiboni ukuthi hayi ngiyaboshwa hayi ngibuzwe ama-details ami ngiwasho nasekhaya ngisho nenamba phone number hayi ngisuke ngicela nje ukuthi bangifonelelele hayi mina ngempela ngase uma bangifonelelele ngoba ngifonelele iphoyisa hayi umthola umala ngempela hayi uma bamtshele ukuthi uJabu uboshiwe wathi uma hey lo nsangu yakhe Jesu washo kanje athi awu lo nsangu yakhe hayi uboshiwe endaweni ukuthi Durban Central Ledrobheni awe funani ayithi ayine fighter 500 ngoba kwakulihlanu ngabuya ngesonto ama ngizolandwa indodakazi umpume umzukulu kaMayo nozalo sisi wami omdala afike eDurban Central hawu ngisahleli nje ngithi sanazo uma Nkosi yami uthi hayi ngoba uyangani ngiphi ithemba yini ukuthi uzofika kumpume ezokulanda lapho ngathi awungeke uma mhlawumbe udlala ngami hayi ngeke kodwa ngiyathemba uma ngeke hayi ngiyamthemba uma khona uMati mhlawumbe uzomfaka umoya bona la sisama angifuni uzanimiyeka qaqqa awungasho lo akathi ubhadle ejele wavele kade ngifisela ijele athi wena yokuboshwe khona lapha kothuli bakho lapha abuye azongiqambela amanga ngoba kukhona nenye iphoyisa eyithandana nalethu uNgobese athi wema uNgobese uthe ubona uJabu lapha ko2 room kaNtongolozi bebhema nonokwetha isuqambelana amanga uqambelana amanga kanti ngizothi ngihlangane naye boMgobese ngeMoli kaRani ithi baba kalo
baba Qobo indaba uthi mina ngangibone athi hayi kusho bakithi mina kusho lo intombi yakho asavela manga umati wakini usisi wakho ngisho singcono omunye yambona ufike ngitshela umathi manga ayikho yonke into le ngamtshela baba Qobo ohamba utshela umama afike baba Qobo ngempela famtshela uthande uqomba manga hayi kaze nje ayisho yena leyo nto le Suma hayi ngibonile ukuthi ufuna ngixabane nalo bafika bezokulanda wafika kuMpumi wazongilanda ngajabula kami sengimenyeza uthi usole ngathi yebo baba wathi was wow umngani wami Nkosi yami lesengizwana naye phela kade ngituduza ngathi kodwa ungiqambela amanga nje wena wathi ngeke ngize ngiboshwe ngeke ngihlale nawe mina ngiyahamba ethi ungahambi uzobuya kusasa iyeke le mali le izophuma ngoba vele izobuya isingizana wasemunye namanga izocwila izocwila ngasabona manje bezoqhambela amanga ngeke udlale ngami mona ntombazane kakhulu ngeke singani wami sobuye sibonani salani kahle bafisa basa siyashika phuma kanje phuma kahle izinjengenendaba nejele uyisonto cabanga mangilanda ngesonto ngaboshwe lehlanu ngalala ngumgqibelo wonke ngesonto kuseni angikhipha wathi nje ngenze show ukuthi ngenkantolo uze imali izobuya ngoba lo lapho yise kwathi ngibhalele lokwayi wezulu intsango athi intsango ayibuphi kakhulu ngiyayikise nje ewezulu uzobuya nje ngitshela ukuthi ngizange ngize ngi-attend lelo cala ngizange ngize ngiye nalapha enkantolo kanti icala lizovuka ngangabuseza lisho nale-drobhini angisima phela ngibhalise i-address uqondile ngawe ma kwafika abaseshi baka-Durban Central ezilokishini ekuseni ngiqedile nje ukulungisela iy'ngane ezihambile zesikoleni ngisagqoka amaphijama ngiqeda kudla iparish netiye iy'nkomishi nendishi nakho nje la etafuleni sabukela i-TV yabo ngoba kuyayiweda nje bafazi beduba inyama ngiphakathi endlini nje ngiyifudumele ngiyihlalele iy'ngubo zokulala noma amaphijama ngibathile nje ublanket ngiyibukelela i-TV yazi la ngangithi nje ngisahleli khona sengithi ngifikele esithongwane ngixoxa nomuntu nje kodwa nje ngibuka i-TV ngiba nesithongwane nje kanje njengoba ngenza nje kade ngixoxa nephoyisa chazela sesiqedile-ke Jabu uvuka sami ngithi hayibo sivuka siyaphasha kanti ngithi hayibo wenze njani wathiwa hhayi sesingangawe uma ngisho mina nithi uma hayi nangingalitaningi kodwa ngempela mina nje ngiphele ngilitaningi uma kanti unjani ngathi hawu ma usutshela amaphoyisa ukuthi ngilana athi habe hawu my enazini menenza izinto ukuthi kufanele niyigcine wena uthi imali yami licwilile nje for mahhala 500 wonke wawungavuki ngandlela uhambe ngoba ngakutshela badlali ngami wena futhi bebengazazisanga kimi ukuthi ba amaphoyisa ngibone nje abantu begqoke kahle hawu bakushaqa ngathi sacela ukushintsha sizibeze indlela engikhulume ngayo ngibuza uma uthi awuma usutshela amaphoyisa ukuthi ngila bathi nje ngikusashintsha ngihamba ngifaka amaphijama athi basuma so ngiyethela phambili kasho uthi athi mayi usefuna ungivula umqondo-ke manje phela wabona ukuthi vele usalele angakazi kahle shuthi sengidlule khona-ke phakathi emaselini shuthi umqondo ufuna ngabe sowuthe hayi ngaboshaya ngahlala lo 7 days-ke ngabuya hayi ingibulala i-arosta kwakumele uyinqobe nje kulo 7 days yebo kwakungelula yazi ukube ngangibhema lento le iyangani ngekikabangi zokubhema yabo indlela obhema ngayo mangabe mina nganye nama-boyfriend professor mina bengime kahle hayibo mina professor hawe ma
mina bese ngibhema ngisho ngasathandi mina hawu sengibhema ngisho ngasathandi abema ngaka ama boyfriend mikade ewuthu ayisho uqondile nje beba uthu abe ngisithanda isithembu isithembu sayithize abe ngisithanda futhi namanje sasanye ukuthi nje yilo nesikhwele singakwenza phela ngomtshontsha kodwa abantu bayakhuluma yilabo balapha ayahlala uyabona ngisho kuthiwa ngingakwenza lokho ngomtshontsha isithembisa la indaba engafika isivuthiwe mina ngenze ngisenza inhlama ngisenza inhlama yapha izofika isipheli ukuthiwa isidliwa ngiyothi ngifike indaba isiyadliwa ngithi hawu mina ngihambe ngisavubelile lapha manje isithembu usimeneja kanjani hawu kahle mawufuna omunye kwenzakala kanjani phela yabo yeah ichazela umuntu ngoba akekho umuntu ongenawo umuntu wakhe kodwa naye uyakuthanda yabo akutshela ukuthi lethu umtshela ukuthi awu ngimngaka ubona ukuthi nje anginamuntu amdama ngishowcase ngiyazi khona yabo and okay ovulayo ovalayo yabo lonto ngithi okay wena ufuna ukuba yiniki azi mina ufuna ukuba ihandle ithi wazisho ufuna ukuba ihandle ubamba isicaba yes ufuna ukusiza okay ukuthi mangabe ufile ngikwazi nami ukulekelela it's okay yafu uzolekelela kuphi ngoba phela yilo okay yavula yavala wenza ulekelela kuphi asikule ndawo la ingena khona okay noma kuyihandle siyazizo ukuthi athi awubethi kanje manje ngamanga ithi awulawa simple unqabu lamanga nje yabo ukuthi yangidoba uyazenza ukuthi abe nechazingment yabo habe nale chazingment le ukuthi ama jokes nje yayithandela hayi nami vele ngiyithandela ke nje ukuzithi nje zithi uyinyakazisa nomuntu abanganjalo ngiyabathanda ya baba uchuma alright kakhulu ngimthanda futhi kodwa ayishi biyabe street ngendlela lemini binginyanyise ngisho ukuthi ayiphela awushadanga mina ahlahle besobambisana ngokusizana awuhlezi unakho namahlezi nginakho sibringe nje hawu manje ukuthi seku ubambo lwami hawu la ngiyakhona nawula la ngiyakhona nawula hayibo hey uphuma phi uyapi ngiyapi ngiphuma phi hayibo wena ubuzoba usuyaphi uphuma uzobuya nini hayi ngeke uza kuthuke kabi ngaze ngasho ukuthi ayisho lento le ifana nalento yobunika yabo lo ngabe ecula amanika afaka inhlamba shuthi khona ngale sekuyistyle sakhona bo akakwazi ukukhuluma umuntu angasho inkuma mama yakho mina ngifitele ngiyazi ngiphatheke kami ngiphoxeke uthi ebo ngisho umuntu nje uma ya mama yakhe hayi ngobani inhlamba ayi lo muntu akujwayeleki sisizinto isikhathi ngihlala nabo ngeke ngizwe nje ngisengiqhumisa ukuma ya mama yakho nje wewe wakuzama kodwa ukuyeke yonke ngeke ngakuzama wahlulwa yini abo ngiqhuzuke kuye nomjida ngokuthi ngihlale naye isikhathi eside yabo so mina ngihlala naye ngoba ngithi akangiphushanga akangiphanga clue akangitshelanga lutho nje indaba amabhema vele wangithola ngibhema mhlambe naye uyasho ukuthi ngiyamfica ebhema ngimshiye ebhema uyabhema nini akabhema bhema ugwayi ukuhlaza insangu kuphela nogwayi uluzi nokutshwala yeke hayi ungayibhema noma drugs lawa uba wabhema kodwa noma ngiyakubona ngisho nakhona ma-foreign ayikho intombazane eforeign ebhemayo ethini nje mazulu phela hayi ubaba hayi usibele i-drugs leli
manje lento yasesento uyaqhubeka Professor ngiyamthanda yena bandla yabo ungamthola nje ningasebenzi ephanta la ukubukhagada so ahamba abuye yebo le nto lesho uthi wabona ukuthi ayingoba nayo uyangithanda angikasakhona ukuthi aqhubeke nekukhagada wabona ukuthi ngene nje yeke ahlale nje kanti wena umenzani wena mhlawumbe inkinga kuwe ngimelana nani unika kanjani hayi nama ngiyazi lento yazi ngoba nomunye useke wabuza ukuthi indaba le uthuma stina ngahlukana lengane le ngane phela yayibona nje naye ukuthi ayibekile phansi hayi beyibhuthu bizisane naye uyaphoxeka shozi mhlawumbe bemjila ayibona ngeke ngeke yindimninga yona lengaka ngoba nomunye wawabuza ukuthi wena ngisho uthuma umenzani ngisizangani athi umenzani uthuma wena ngithi mina ngimenzani ngani athi yini angafuni ukuhlukana nawe ngisinangazi asaye ozusa phela nathi hawu ase sifuze lento uthuma ngafuni uyiyeka la lela kuwena yini engaka ibambelele la kwena sinayibo kahleni baba kwethu umuntu umthanda sokukhona nje ngalena ukuhwebelana ukuzwisana nje njengabahlali bakhona phela labo abakwenzayo lokho owazi kahle ukuthi next uzothi mina nje ngithana nethuma mhlambe angilikanise ngoRama kavenu angilikanise ngomuntu nje engizwana naye mhlambe noma Thoya ngibona ngikabe nankinga mengilinganisa ngayo njengoRama nombuso mamncane yabo angiso uRama umngane nothuma futhi ba homeboy mina nombuso sabangani into uncane nombuso akakhumani nenganyama yakakhumani mayeso ngilingangithi uma mncane wenganyama okay nje ngiyazi mina ukuthi Rama uthana nombuso yabona umbuso oyisibongo nenganyama ngithi uncane uthuma uRama uyazi ukuthi ngenzana nethuma so mhlawumbe azi uRama ukuthi mhlawumbe uthuma akekho godukile le Tanzania yabo awushili umamazi lisele nje idengwana lokho awubakithi yafa awu azura awu ibisi na show squeeze right sharp ngithi mina ubhodi uma umncane nganyama sana umuzo hambile ekhaya hawu selection aswena ithini nginayo namba bani ushili seTanzania athi yabuya sikhawa yabuya savele yabuya akoze nginayo ngiyamfonela uyangifonela yabo athi okay ngenza umzekelo njalo athi okay ithe mase mina asithi phela fethu ngithi sithini enza ufuna umsosho umoya kancane ithi uyodlala sidla ama chips nama phusphuze nedrink ngithi hayibo asawahle awuthuma akekho nombuso akekho manje kusho ukuthi yabo bantu bengekho thina mina nafuna sesiqhathanisa izilwane asawe sijabulisana vele awakekho mama akekho ngano sibe bawuthi sizazi sekangcono isayingena ngizwa kahle leyo ngoba phela nje akukho ufihlekela ungaveli vethu uma besose kuyavela mina ngiyuthini nje awumeke kancane ayisethiwa Rama uyamu ngiyakwenza ke lokho khona nje osibonayo nje asibuke nje sithathe yonke into asifiturize azimethi mexoxa siwanxaswa siyanazi nama azi bafethu asiyazi ukuthi inombolo nenombolo masha nofakazi nicela ngani ufakazi nakhuluma ngento ebithi ngizwa bethi ngikhuluma nga hayibo ayaqhuma indaba yini hawu lapho ke ngishawo uba wemajesu ngiyabona lelo hloni ayinuki ngosiwe sokusho njalo ayinuki ngosiwe uma
hayibo ukuthi phela abanye ababi namahloni ababi nandaba futhi omunye noma nawe ubone ukuthi yabona angenziwe silimake intombazane inihlekanayo kanje umngani wakho kanje akudlela indoda 99 akudlela indoda uzibuza wena mfethu yini ikhuluma uhlanganisa nalo hayibo na usikhweza wami hayibo wahle uzomenzani kwanga nje ukuthi indoda yakho kodwa uyezwe emaceleni so hayibo wena usukwenziwa yilo isilimo lo ngimbone engena eJezmore kade ngibona nendoda yakho ngithibe ngithi angisayiboni indoda yakuphelele phi lomgwaqo naye ngithi angiboni ushone ngakuphi ngala uyakwazi yena weJezmore ukubona umgwaqo uhamba kanjani nginje la ikhoneni ngisina Jesu ngenzani ntomazana ngimlele umuntu ngaphandle ngizongenzelani uyakubhemisa noUchuma yena ngibhemisa washo athi ngeke mama ngeze ngikufoke kuyosuka kwana ngaphakathi njengoba duthi uhamba indaba ze-center bekumele akusupport ukuze uyeke lento ngisupport ngoba usupport person phela kodwa ukuthi angigqugquzele athi yeke ubheme hayi uyabona uzomshiya mangayeka yilento ke professor yeke imengisho ukuthi umfana unomona awunomona umuntu wesilisa weJesu ngoba phela uyazi uChuma futhi bayamtshela futhi nabanye ukuthi afethu hayi uthola intombazane enesimilo ezazi ukuthi umuntu esifazane hayi lehlala ukuthi noma ihlala phansi ihlala ithi hleke igovoza engathi umuntu wesilisa hayi ihlala iqoqile ngani iyazazi ukuthi umuntu wesifazane yileti ngoba nje ubona nje uyibona ihlala eminyango ngeke uzuyibona ukuthi sihlala eminyango ngendlela cleanness ikhona la hayi ngiclean shame ngiyazazi nami uthe kwenzakalani uzulimala la okay la ekhaya kwakade kunomsebenzi yabo njengoba kunomsebenzi ka boyfriend kasisi wami lo ngimshoyo ukuthi uthanda izinto ngoba futhi okay sisi wami na boyfriend wakhe kune party yabo yenziwa late so usisi wami uyafuna ukuya ka boyfriend yakhe kanti nasekhaya khona into ekhona uqondene nje asitshela uma akuhanje ekhaya mengabe ukuchithwe ukuhlatshwa isilwane yabo akuhanjwa sifanele sihambe ngakusasa and lento esihambelayo into engena sense siya kwamanye amagigi nakini kunegigi hayibo ufebe lo hayibo sisameyathanda phela ufuna uzigculisa indoda ukuthi yena owenza lento ibingenziwa nguyena yabo lento uchome emadodeni la ekhaya mina ngibondlayo lana yimina engikwenzile lokho ngokwami lokho yabo into engekho ayenze yakhe so uma lo esitshela ukuthi singahambi nami ngithi hayi made ayehlisa umoya hawu umfuna la usiyanda umufuna la lo siyanda abantu hayi ngempela sami hayi khulu emotweni inhliziyo yami ukuthi ngishilo hayi hayi siyabo umgaqo wakaQueen kayung hayi kaQueen khona lo mgaqo uzohamba ngeexecutive ngehotel ngokumangothunzi engathi akamnyanda mgaqo wehlayo ojikayo osi kanje one band thina siyehla siyakaQueen khona imoto eqhamuka igalofu elimhlophe yabo le ndawo nje ngoba isekhoneni plus kumnyama yayibo leyo nto le abantu abayasegalofini badayiwe nathi la siphuzile yayibo leyo nto leyo ungangoba yathi imoto yethu ithasama ngecourse iyehla igalofu linyuka sashayisana imoto amakhosi esafika xa ikhosi iOris imoto ethi iOris isafika
Ayithi seyiphuma amabhelundi manje. Sinda ngalokho try ukuthi phuma ibhelundi. Abanga ngoba mina ngikuphi ngesithi engemuva. Yayenza indaba. Mina nosisami sithi ngemuva. Ulo uya driver la phambili. Sihleli ngemuva. Ngoba usisi wami washayeka ngayisikhathi imoto ithi qha. Yabo angazi kanjani ngoba isithi le front seat ne driver seat nesphone ini ngicamele lo la uqhiyama angazi washayeka kanjani unengozi nesona izana kuyena nasehlweni yabo mina ngalimala la mina okwami ngiyakubona la ngikuthini ngakhahlela iwindi lemoto umuntu yavutha manje hey ngibona into le khahlela iwindi lemoto ngaphuma ngewindi futhi nakhona ngoba ngaphuma kwewindi la ngaphambili lapho imoto lele ngecela ithi leli galofu liyalenga lilengele emanzini esihlahleni lithi liyabo amasondo angemuva seyagaqeke kwigatsha esihlahleni ilenga kanje anje hleli ilenga kanje ayisaphuma kwabanzima yena manje ukuthi akhishe usisi wami wawuyena nje futhi olimala kakhulu lo kade kuyena ubekade nenkani ngafuni ukuthambisa ikhani iqinisa kade wake wagcina wayifikile ngasiyandele wayemfuna wagcina ngathiyanga manje wezwa nje sesisesibhedlela ukuthi hayi nayo ingozi eyenzekile oJabe kanje awu Jesu lenkani le yalotshwala amasi bedaka uyiwabantu bengezwa Ngomela fan xebule nilimele khona esibhedlela Xebele khona phakathi velishilo ngoba nhlanhla ngacishe nganqume yona impela ingalo le hayi inyama yelungithe manje ukuthini sekufika amaphoyisa mama sebebaleka nje abantu sebecasha nje abafuni ngisho ukuvela hayibo abasavile abantu sibayabaleka nje bayabaleka nje basavile ngisho hayibo hayi upho Rafu malika Rafu asibhalisanga phela ngazi ukuthi bakwenzakaleni wakuyimupho nyama bunyamba ngoba usibese ngimngaze nginayo usibese ayo 2021 yeah phela 2021 izolo phela ayo izolo u2000 ayo nyasekudala ngisazi Shuthi ungahamba baqinisile bathi ifike ireset lapha effect ekhaya kudume bese kudume izinto zayo kuphela abaqinisile ayangisazi yazempela no mfethu siyabonga namhlanje uxoxa izinto okwaqonda ngicabanga ukuthi silungisa le episode leya eyagcina yonakele ngoba wawuphuza ukulala yeah siyabonga kakhulu mfowethu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indaba lo nto umemeza athi yakhalela lila uthi igula likaJama lichithekile nina bakamBhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo limhlabele embhedule nina bethu labantu ngodonga kwela kithi le kabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awuphansi ngqondo uZulu liyaduma liyazongoma awumadoda Eastern Cape umnaka namamfombatane le Eswatini siyabingelela kuzona zonke izifunda takufinyelela khona lo mbukiso yalo siyabonga abafowethu indlela nisupporta ngaluhlelo nangendlela eniguguzela ngayo ukuthi uhlelo liqhubeke lingapheli igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala uba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge how I ended up in drugs okuhlelo lasiqwashisa khona isizwe sakithi sisebenzisa impilo zabafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni ukuze sizame ukuvikela labo abangakangeni eyidakamizweni siyacela ke mawuqala kuba ingxenye ucindezele subscribe button ucindezele nebell join membership bafowethu isicelo esinaso
esokuthi konke lokho esikukhulumayo lapha kuthatheni phela nihambe niyokufaka emzini yenu nigade izingane zenu ukuvikela ukuthi kulokhu kwanda abantu ezidakamizweni njengoba nemuzwa udadewethu esho ukuthi wayenokubuka edlula kuthi wavala namawindi engazi ukuthi kusasa naye uyosithola ewumuntu osehlala khona. Ngakho ke akumelanga lento siyibukele kude nanoma ubani kungamehlela. Ngakho ke azizama ukugada indlela zethu siqhubeke uhlelo sileseke esilibukele futhi ukuze kuzokwazi ukuthi sigwemeke izintweni ezingalimaza impilo zethu. Mase ubuke kweze kwafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni. Ngakho ke mina sengincenga.